ariko nongera kuvuga umuntu utaranabaye, ntisinzigere mubona nabatirishije cyangwa nakoze ubukwe. Mana kuki ibintu bikoze, Mana kuki ibintu bikoze, Mana kuki ibintu bikoze, Mana bikoreye iki, Mana bikoreye iki, ntacyo nabona navuga. Abantu munkurikiranye kuri zino kamera za Kidasamura TV Rwanda. Urupfu rutunguranye kuri Ndahimana Jean Paul wari urangije umwaka w'amashuri wisumbuye ku rwego rwa Huye, ubwo ndabara mu karere ka Huye, ubwo yararangije muri kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda, akaba aribwo yararangije, akaba yarigaga segisiyo y'ubuganga, akaba ejo bundi yaragize graduation, none ubu ngubu akaba yitabye Imana. Yazize iki? Yagiye ku muhanda agiye kugura inyama zo guteka, hagize asanga bokeje inyama, arangije aravuga ati nangire kangura inyama, nibwo kugura inyama bamuhiriye ikinure, arangije imize ahita apfa. Ni mu gihe ubu ngubu yatangiye gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo, akaba yaratuye mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare. Ubu ngubu akaba yitabye Imana mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba. Rero ubu ngubu akaba arimo ashyingurwa. Iyo ari incamake y'amakuru, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Munyarwandakazi nawe wakoze subscribe, ibyo tugezeho niwe tubikesha kandi uri uw'agaciro. Naho utarakora subscribe, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru meza cyane. Tongera tugaruke mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare. Ndahimana Jean Paul w'imyaka 28 y'amavuko akaba yitabye Imana yazize inyama. Yagiye ku muhanda agiye kugura izo guteka, hagize asanga bokeje inyama, arangije ahita agura iyo nyama, arangije ayimize ahita apfa. Ese koko iyi nyama niyo yamwishe cyangwa hari ibindi bintu byamwishe? Ese koko nk'uko abantu baturage ari kuvuga ngo ino nyama yariye ngo bose bari banze kuyirya ngo bitewe n'uburyo yari imeze, yari nini, yari iriho ibinure. Ese koko nibyo byishe uno musore? Reka rero tubirambure tubigarukeho. Uno musore amwita Ndahimana Jean Paul nk'uko nabibasobanuriye, akaba yitabye Imana. Ngo akaba ari gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo nk'uko mubibona kuri kamera zanyu. Muri kubona ko hano turi ku irimbi aho yaje gushyingurwa kugira ngo agire iruhuko ridashira. Uyu musore rero yigaga mu karere ka Huye University of Rwanda, ngira ngo murayizi, mu karere ka Huye niho yigaga. Mu gihe yararangije amashuri yiwe yisumbuye segisiyo y'ubuganga yize, kugira ngo aze ayishyire mu bikorwa, atangire nawe igikorwa cyo kuvura cyangwa atangire inshingano zo gutangira gukorera amafaranga. Ni mu gihe ejo bundi yagize graduation, twari duhari twese turimo twishimira intsinzi ye, ukuntu yatsinze neza, none ubuzima ni ubusa, birangiye rwose, yitabye Imana, ariko Imana imuhe iruhuko ridashira. Ni mu gihe rero tugiye kukisha uno mugore, ni mu gihe tugiye kukishe uno mugabo, tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu byamwishe. Ni mu gihe yagiye ku muhanda bamutumye inyama zo guteka, ageze ku muhanda abona ahantu hari icyokezo cy'inyama, arangije ahageze yakana w'inyama, gusa inyama bamuhaye abantu bose bari bayanze, gusa ngo yari iriho ikinure, ngo nibwo kuyimira imuhera mu muhogo ahita apfa. Niko kurwana nawe bamukubita ibipfusi mu gatuza kugira ngo imanuke, birangira apfuye. Ubu ngubu akaba ari gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo. Bikaba ari ibintu bibabaje byateye abantu benshi impungenge, abantu benshi bafite agahinda. Ni mu gihe no mucoma kubera iki yamuhaye ino nyama, kubera iki abandi bari bayanze, ariko no kuvuga ngo mucoma yavuze ngo nawe ayimuhatiye, ahubwo twayimubujije kubera ko ariyo yari nini arwana ayirya, niko kuyimira ahita apfa. Ahangaha rero byabereye ntago ndi buhatangaze aho iki cyokezo cyari kiri, nabwo ntago ndi buhatangaze, gusa bambujije kuhatangaza. No kuvuga ngo ibi ngibi natangaje nibyo banyemereye kugira ngo mba aribyo nshyira hanze. Iyi video ntago mba nayikoze kugira ngo ibatere ubwoba, ahubwo mba nayikoze kugira ngo ibigishe cyangwa mumenye uko mugomba kwitwara muri society nyarwanda. Ubwo rero
ubwo rero tugiye kugaruka kuri Ndahimana Jean Paul, tumugarukaho kuri byinshi ku bikorwa yagiye akora byiza, n'uburyo uno musore yigize gufasha abantu babiri bari bafite ubukene ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2024 ava ku ishuri ageze hano mu rugo nibwo yafashije abantu babiri basabirizaga. ubu ngubu bakaba bari bafite icyo bigezaho, umwe yotsa ibigori undi acuruza ibiraha, ariko urumva ko nta kintu atakoze, no mu gihe buri muntu agiye amuhereza 15,000 kugira ngo bishakire ubuzima. Gusa abo basabirizi basabaga byarangiye bagiye gushakisha aka business bakoramo utwo dufaranga dukenya yabahaye. Ni mu gihe bakomeje bavuga ngo uyu mwana yagiraga umutima mwiza, mbega yari umunyamutima, yari umwana ugira imbabazi cyangwa ugira impuhwe. ni ukuvuga ngo uyu mwana rwose yapfuye mu buryo butunguranye, ariko ubushakashatsi buryo buvuga ngo buriya ngo abantu beza buriya bapfa mbere, cyangwa abantu bafite imitima myiza bakunze kwitahira hakiri kare, mu gihe babandi baba bafite umutima mubi b'abagome b'abarozi batajya bapfa. mu gihe rero impamvu turi bugaruke impamvu abarozi badapfa buriya nta murozi urogundi, ariko abarozi bagiye batandukanye, tuka satani by'abarozi reka tubiveho twikomereze mwa kano gahinda turimo, reka nagitinge agahinda. umuntu nabonye ku kiriyo cya data, umuntu nabonye ku kiriyo cya musaza wanjye, umuntu nabonye ku kiriyo cya musaza wanjye, sinzamubone nabatirishije cyangwa nakoze ubukwe, sinzamubone ndimo nibira inyama n'agaceri k'agapirawu, sinzamubone. mukuru wanjye apfuye akiri muto, mukuru wanjye apfuye akiri muto, Mana kuki ubikoze? yararangije umwaka wa kaminuza wisumbuye, akaba yaragiye gutangira kutwitaho nk'umuryango, ibintu byose twamutakaje wapfuye atabigaruje. ntabwo dupfuye kuko atabigaruje, nuko tubuze umwana twakundaga mu muryango. Mana ubikoreye iki? ariko nongera kuvuga abantu baje kumfasha gushyingura musaza wanjye, Imana ibahe umugisha, abapasiteri muri gusenga n'abandi muri hano, Imana ibahe ubuzima buzira umuze. ariko nongera kuvuga umuntu utaranabaye, ntisinzigere mubona nabatirishije cyangwa nakoze ubukwe, Mana kuki ibintu bikoze? kuki ibintu bikoze? Mana kuki ibintu bikoze? Mana bikoreye iki? Mana bikoreye iki? ntacyo nabona navuga. abantu munkurikiranye kuri zino kamera za Kidasamura TV Rwanda, mukore subscribe, ariko ikindi mbasaba mujya mushyigikira bagenzi banyu mu gihe bagize ibyago, nta kindi nabifuriza. murakoze cyane namwe muri turi kumwe hano kwa rino rimbi. Imana